Ngayo nguko rero nk'uko mubibona ku mashusho bakunzi ba Waramutse Rwanda, ni umukino wahuzaga ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya Vision. Ni umukino wari ukomeye cyane dore ko ikipe ya Rayon Sport nubwo yatakaje amahirwe yo kuguma ku mwanya wa mbere, ariko iracyahatanira igikombe cya shampiyona dore ko yarushwaga n'ikipe ya APR FC amanota 2 yonyine. Kuri uyu munsi rero ni umukino wabaye awikro cyangwa se nta bafana bahari. Muzi byabaye ku mukino wahuje Rayon Sport n'ikipe ya Bugesera, n'intandaro zose zavuye bitewe n'imvuru zatejwe n'abafana ba Rayon Sport. Rayon Sport rero kuri uno munsi murabibona yuko yakinnye awikro nta mufana n'umwe uhari. Ni match yari ikomeye, amakipe yombi yakaniranye dore yuko umukino waje kurangira zinganyije ubusa ku busa, dore yuko ni match ikipe ya Rayon Sport abayobozi bayo bari bamaze kwitakariza icyizere. Muzi yuko perezida wa Rayon Sport nyuma yo gutakaza kuri match ya Bugesera wa mukino wabaye iminota 75 utararangiye, yatangaje yuko Rayon Sport shampiyona isa nk'iyitakaje igiye gutegura umwaka utaha. Ibintu bigaragara nk'ibyarucantege ku bakinnyi ba Rayon Sport ndetse n'abandi bayobozi bamwungirije, dore yuko n'abakinnyi kuri uno munsi ni abakinnyi baje ubona nta morale bafite. Kuri uno mukino bari bagiye gukinamo n'ikipe ya Vision. Ikipe ya Vision nayo itari yoroheje umukino nk'uko muri kugenda mubibona ku mashusho. Ni match Vision yari yakaniye, gusa Rayon Sport niyo yihariye umukino iwutambaza wa mupira wayo wo hasi, iza gusha n'ibitego byinshi, uburyo bwinshi bwabaza, dore ko n'ikipe ya Vision yaje kubona ikarita itukura nyuma yaho umuzamu asohokeye akava mu murongo ugabanya ikibuga cya gardien akaza mu kibuga gisanzwe agafatisha umupira n'intoki, baje kumuha ikarita itukura. Ariko Rayon Sport iragumyira Rwanda birangira itabonye igitego, mu gihe ku ruhande rundi mu kibe ikipe ya APR FC yo yatsindaga ikipe ya Muhazi FC hariya Ingoma, dore ko yaje kwitsinda igitego kimwe ku busa cya Watara. Ni match yari yitabiriwe n'abafana ba Rayon Sport benshi cyane, dore yuko umukino wahuzaga APR FC ndetse n'ikipe ya Muhazi ni umukino wari uriho abafana ba Rayon Sport bajya kuba benshi ndetse no kurusha ba APR FC, dore yuko bari baje gufana ikipe kugira ngo barebe ko yahagarika ikipe ya APR FC, ariko biza kurangira akagozi gacitse ku gitego cya Djibril Watara. Byarangiye ikipe ya APR FC yegukanye amanota 3, iba intsinzi ya kabiri yikurikiranye ikipe ya Rayon Sport yo idatsinda, dore yuko Rayon Sport nyuma yo gutakaza match ya Bugesera irongeye itakaje andi manota kuri Vision. Bisa nkaho noneho bigaragaje yuko ikipe ya Rayon Sport ku rugamba rw'igikombe cya shampiyona irusezeye burundu, dore yuko hasigaye imikino 2 gusa. Kugira ngo shampiyona y'u Rwanda irangire. Ikipe ya APR FC rero yateye intambwe ikomeye cyane kuri uno munsi nyuma yo gutsinda ikipe ya Muhazi United igitego kimwe ku busa cya Watara, wakomeje no kwiyongerera amahirwe yo kuba yazaba top scorer wa shampiyona y'igihugu y'u Rwanda uyu mwaka. Ikipe ya Rayon Sport rero ni ikipe ikomeje kujya habi, dore yuko igikombe isa nkaho igisezeye burundu rwose bidasubirwaho. Ikipe ya Rayon Sport isa nkaho isezeye igikombe kuko hahise amanota 4 mu mikino 2 isigaye. Rero ntago wakwizera yuko ikipe ya APR FC mu mikino 2 yaburamo n'umukino inganya nibura. Ni ibintu ubona yuko byaba bigoye kuba ikipe ya APR FC mu mikino 2 isigaye yaburamo n'umukino n'umwe yanganya kugira ngo ibe yagira amahirwe yo kwegukana igikombe cya shampiyona uyu mwaka. Rero Rayon Sport isa nkaho itakaje ibikombe byose yahataniraga. Ubu no gutegura umwaka utaha ku mugani wa perezida wayo. Ngayo nguko rero inkwibutsa yuko ni Waramutse Rwanda ukomeza kugenda dukurikiranaho. Nimba utarakanda subscribe iki nicyo gihe ngo ube wayikora. Ciao.